Apisa magarita e gwenge ma Luanda okwayo tudruok makare mondo obedie kindgi kod jopiny mar kedo gi njore mogo tach e gwengego. Apisa mag okwachich e gwenge ma kono Godhu Mburu okwayo jopiny mondo obed akicha ni mar jomaundu moko noringo kowuok e jela. Mburu wacho ni gichich ni jomaundugo ema sani rocho arita mag gwengego bang' ka ne gimonjo jorit moko ariyo yo Maseno. Okwayo jopiny mondo omigi maling'ling' manyalo miyo gimak jonjorego, ka johalago bende onyisi mondo oket picha mag wang' dede mabiro konyo e yango achudhego. Kata kamano, jodak makono kwayo mondo mi one ni sitima odwoki e bomano, ka giwacho ni mudho emosebedo ka nyayo maundu. Kila mwezi tuingie kwa agreement na wao. Ndio kweli. Mmezungumzia kitu kingine kizuri sana, kwamba tuwe na security team watupate ushirika wa wafanyi ni gazi wala ambao wako Luanda. Na walikuwa wanapeana information yao kisiri kabisa. Na vijana wanakuja wanashikwa, insecurity ikakuja ikapungua. So ukiembrace hao jamaa, hii insecurity itareduce kabisa. Kwa maana najua ya kwamba hii ni mwanzo wa maneno. Na vile iko mwanzo wa maneno, kuna mambo tumekuzia, lazima tuweke kichwa pamoja. Kitu tunahitaji ni security first, na tuone tutalipa namna gani. Ukiteremka kutoka Kudu kwenda Ipanga, kuna mali watu wa stima wameweka connection ya kuzima stima zenye zinaenda site ya Muhai. Vijana mchana walienda wakakata chuma ambayo inasababisha hiyo stima izimwe, ndio watu wa stima wafanye nini? Wafanye kazi. Kama kuna landlord wako hapa na landladies, tafadhali, it does not cost you ama ikugharimu pesa mingi sana kwenda kwa wakili hapo akwambia kutekelezee lease agreement ama tenancy agreement. Hiyo ni part of the security vitu ambayo tunafaa kufanya.